Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ki dekhot jong ki seng bhalang na kani ke jilla Meghalaya. Ki bolong dekhot ha ke senjong jong ke North East Indigenous Peoples Forum. Bakan top ya ke FKGP, ke HNYF, bat ke RBYF. Ha ke laipo terek unai weng menta usnam arza kat kandai. Kidala jisem menta ha ke jelang hanong ba Delhi. Ke balakhot do menteri ke sarkar pedeng. Ubakmi ya ketnat ki kam korbari u Amit Shah. Ubalakhot ya kini ke jelang ban sengap ya ke sur jong ki pait ba halor ke jing temu ke sarkar pedeng. Ban menjur ya ke Citizenship Amendment Bill 2016. Ha ke dorbar ha parlimen ke ban salongshen menta upnai nopra arza kat kandai. Hadin kini ke jelang ha Delhi ki dekhot jong ke North East Indigenous Peoples Forum Meghalaya Union hapo ke jelam jong usong kenor uba Welbert Rani. Kilai kendo kerpang rui kinong patai kubor ha Shillong Press Club ha ke arterek menta ubnai nopra arza kat kandai. Ha bakaran ha kinong patai kubor kini ki dekhot jong ke North East Indigenous Peoples Forum Meghalaya Union kilai tu ba nakaliang ke sarkar pedeng kelapan pau ba kan om petrekam ya ke CAB ha ki schedule area. Handai namar kata ke jingong ban om petrekam kamsyai kumta nakaliang ke kenhuan North East Indigenous Peoples Forum kelapan ha ke jingi kendo badu Amit Shah bakim pediang dalele ru ya ke CAB ha kani ke than chati lamingi. Kani ke kenhuan menta kala kenturu ya ke sarkar Meghalaya kumju ya ke sarkar pedeng balada ke sarkar ke kloy ban thau ya ke an ban penkala kum kinong song bapura ya kita ki jaj ban riu ki balong red pa ya kan niam jongki hala ke jongkari balai ke sarkar India kam perkhat pat shua ban thau ya ke an banyada ya ki jaj ban riu red pa hala ke jongkari kamtam na ke benta ki jilla jong kani ke than chati lamingi. Adu tu ka sni ka ba azalet ban yimundu alor ke invitation jong home ministry nilai adu waktu kemat nyong baik ba minum kerandin ban min persyarat ya ka CB te kaldan ke jipeniru ba alesi kin persam ban exam ya ki schedule dire te ndrai ni na kalian jongi ya kata minum prian bat ba nyong baik ba deban persangi apa ke jala jongi minum sya bat ka CB ke deban sangi te nilai orang turu banong ba asi ban skam shushu ya kajin ong jongi ba lara ka government of India kawara ya ka citizenship amendment bill apo agi pass po parliament of Afriki house ng parliament ni kwa ru ba nakaliang jongki indigenous people maris boro ng shong lekran ba ni kwa ba kan buru ya ki provision afrika kan ba on island ya ki state jongronis boro bakin legislate lagi jongki an ba ngin yada ya jong from migration and influx. Terkata di kastan kejungi maradu ke seniru ngingim semua kerja kata menyang makani ketika norim kejungi. But sakoi rungi bangi penpau kejing semodiau hanor kejing perkhat jong ka government of India ya katu kan ini population kebetulan sabar. Bombay ki bangla apa aktin busai Bombay no India just because of the sake of religion. And right, by citizenship in India. Tingi nyong ba nakaliang ngajongi ni small ban kansai mental si wat government of Meghalaya ro. Pa nim na dan kam ban kan an mangi ban batai mangi yang ai ka kumno. Ban ni penyan ni la da bi ni le kondo ikinong snan podali parliament dimki wasnan. Lara ya ka CAB ki amen ya ka CAB constitution ki seli ki amen ya ka CAB tang na banta ki te ki khnyan mut ki badan shabar jam India ki bomde kinong India Kamong if just for the sake of religion, kikulah kan amen the constitution. Pi, temen tang nyur ngim teban nyim ku amni karena nyur ni ku apin le kumjuan. Nyur ki indigenous people sonaris baro ni ku abo pi pin snai ke jugaan. Pendan ke ju ujing smo, kumba pi smo ya kita ki Bombay kinong India, ki budan shabar jeng India, ki bo ang tang mentakan yam kin kelalong nong India. Te ku beri pin perkhat lang ngir ke ju berkom perkhat. Amen ni constitution snai kan dari benamen, dan snai kan kapan yadai ki indigenous people jangan di seboro. Ni khambun mangi banyaki, ni khamdan hok mangi ki indigenous people of Northeast bani kita gibriu ki badan sabar jeng India, ki badan kata India ka bamut banonra ki spo India ban penong citizenship jubor ki lingbak ni. Te kata kini ke jukwa ke jungi ni soba nasi kamtodan porsu bini dibir bini khali ki ano, kong gumno ni soba kita gidi snai cita mo pi ani bani dai ni. Dan bilang ready ban snai ki snai ni berju. Tengok so ke government of Meghalaya
ngasong ko di banyang hanor kini kanong rin ba lada ka government of India ka snaan ka amen ni constitution nam tajung ki do this na ka tajung niru ngiling ide ki traditional ngiling ide ki part of India ide ki nong India ti pia pan snai ka ang bane dai ni te kata ka de gawai ka bangi kwa bana pilih ka government of Meghalaya kenyo ka khlian dan kam khlian chu dan kam ni petan constitution gong kumno amen ko pi amen sebi amen ni ju an sagoi pakaan te bane dai ni kata ka de ka khubor ko banai sa government of India but sa government of Meghalaya bangiru nilai kundo pide kinong snan po parliament snan ka ani ni te kata di kinong rim ka banyang ni nang puskam juju da ka bangi kwa ba bin snan ni ka kumba pisna ita kat ko mujuk stu ni ka mut jong wa ma chia wa tim jong ki ka long bakin pas bet yang ni kendiap kilari sitri ha bai dei ba kiwe ya yang state banong bakin exam kilari sitri ru ada de ka 6 schedule banong bakin exam nama ada kali ki kam ba kumba nai khlai sama lo khlai persen ke jaga po me kaya ka 6 schedule area ki yong kan kin exam ni ka an po 6 schedule area lada ni epek pe ni kata contin exemption ka de ka para 12 AB jong ka 6 schedule ka ba ka bai de ka application jo ki of parliament ha ka jila me kaya bani banyo ya ki munjul jo sudah chua kata hai ka apoi ha ka kti jong ka central government ko ka munjul ni yo bai melang macam. Nagariang jong himanta biswa sarma budang hantu. Uang ba pinong nakalaya wa tim. Namar ba lada lapas mana ke sibilu uang ba tahu ya armut baru start ko nakalaya. Ni habon so ini kedir registration no. Kani an tolong gumni kar ko jingkwa jonga BJP government. Kong kino ki nong Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, ki beri na tekinyam ki ban control pada CAD ki bawa dhani arja kat sao legally or illegally bawa kan kelan nong India lo ki bawa legally or illegally kan kelan nong India lo te kajingkim jongi kum ka falom kum ka nori semua kawai kum nong Meghalaya ro kalong ba nim dade abang iting sebi iting ke influx or migration kabala kabal sabi na ka CB te kata ke jingong ba tangwei armut nanong Meghalaya uban register ada CB nama ki haban yo ega ki haban apply so shigiri deputy commissioner concern amana ke district so yo ega citizenship kata kalau pakat ke central government pakat syukuran labla anta kalau ki ega bagaimana dia Nama apa kini nado kasih bayalong meeting for Meghalaya House. Wadan lang ki cabinet ministers, wadan lang kiwi semalang tangjong Meghalaya. Nilala aban ya poi siya kajing ya stu jumut bangin chip tang we karai ban ong no ya ka CAB bangin tre ban compromise. Halo kanong ban ong exam CAB. Nama kadon adli ki bentang ka. Kano ka ban priang exemption niha bagi syai. Terada Meghalaya central government kong exam kejingkeli ke batang halu ni kelimat bomda kalau kumno ingin percaya mereka kumno kan exam kiai di provision ban exam kiai kendon pin exam ke ba pin tap apa CAB ya wan Meghalaya jong sama uang ba ya kata ban om ba ya kata para 12 AB ke ban om pin tapaka CAB ndai kata kampat penhun yani wadek sokar Meghalaya ru wadek niru nomor ba nyingi pe pi baka influx of migration kajia ba hakinegi non schedule area te lada ubrio lada register haki non schedule area kamdon jingi ibu bom ne chiwi pa ki bentai pe schedule area kabar ka bangi hablong concern ini ketit exam ka bangi mla ban priang hadu ni khilma bamda balong kumne kani ka an ka basna ya kimar po khando gamdei ka an ka basna ya ki dawai ki dashin ki dem gamdei ka an ka basna ya kiwe pat ki benta ka babot kani ka an ka kran ya ka you citizen uba habania chulum shanai to shisem ubre along Indian citizens kamot ki fundamental right laws ka control ya right to vote, right to contest election, right to equality balo khat ka alung te lada ubre register mana apa Assam apa me apa Bihar apa West Bengal but ki state ba marjan barni kamu kan tak kawai pakai ke berhang itu beri warung bagi CB banyai berkri kat Cibomon.
Tinggi yang sekarang kan orang bahkan ni kan penjual ia kan influx sebab kami kemudian cuma ni kejelas tu ni. Tapi baju ya kaban, ia kata jengong jong ke home ministry ladon ke ILP ni ladon ke ni ka six schedule English berarti yang kalau ke ye ke pemla penjual. Nama benda ni maka ni kejuk bakatang don ke six schedule kerana ke CAB kat ni ke jeng one to accept kimenda sini ke don. Dan lawan ni saya ke CAB bantu skam sana ke CAB sakan dong Indonesia. Sakawai ni happen ni ba kanik CAB kan create a special category of citizens di badak suat mai. Ni ada mat ke al koloni yang lain, ni ada entertain kata kosnam, kata dikit yang kita diberi di belapan jari hani apa celah mereka ni. Tapi kalau ada awal CAB kan ni dia celah kebajian bahawa ke Bangladesh. Tapi kalau kanun dan juga ban mi sasibun kum kita di al koloni. Kanun mi sibun lah kita cakap kepada सरकार apa perbiang yang kita kum kita diberi. Kawai pak kabangi hapus tu saya kalau mak सरकार halu dah kamdan ka statistics beri bahkan million uta balawan suara dia kasau ada lupa ini. Undan statistik. Nata kata kelas kuliah lala batang wei angut kum register. Te wei bamdan ka statistik ke jingkain ke ban peni jana. Ba awal India dan kamu Meghalaya dan kamu te kamu ko ngimla ban sini ay kata exemption सरकार. Ban berkala citizen juga bawa hadi kerja kasau. Te kapoin ke walai ke kawai pak kapoin ke bangi hapus tu hamni kalau ba kaiga stand jong central government banong ba utaw bala siya prosecute lani bala siya nyon ha kerteng jong nyam suwa warja khasa on khat terkelanong India no kamu banong ba kalakon mo prosecution lada kamunjur hi lani ba ka prosecution di warja khasa kani kani tang kaboy banang police issue ya kita jadi beriu dia kita beriu la kita nyam khamtam ni Hindu ban nangwan susu di India. Tekan ni kebu cuma ya ki repat kebedai po not east po kawai pat kebedai po jelang Meghalaya po kawai. Ternyata kadang ngimsim latre ban yang muncul pat kesokan India manon ba ngim ya pat yang kata exam jadi ngim pediang. Dia kata exemption nama aku mengawang pimene lada fiong exam kumno tu ni exam 4 ya saya kata. Tegomot ni nak yang ke forum menangkan yang ke FGP ke Estonia pada forum ni kalau kawai ni ay persia ni nang yung sino hi yang ni ka CAB wala सरकार को हमत पास होने के संदर्भ ते nin say pay pada din ke baja ke man ba ke सरकार India kadon bantarwa ini habile kata benda kumno kan itu telada ya syai kata basing say perkhata moy pat telada umi syai kata nin yang sekarang bagi persia Habai keren halo ki kapto ka netili ki jela jong ka than cha lamingi ki baradan ya ka inline permit bante lakam ya ka rong kami ki barjala bar ki mendari syaki jela jong ki kat ba ka jela Meghalaya pan ka balayo yala ka jong ka jela mentala palat sop san snam wat hadin ka jingi ki sang balang mentala bon snam ban yada na ka jing wan rong kerthap ki breu ki banabar syakani ka jela handrai phose hadu kini ki sngi bamenta kamsham na poi shanu halor kini ke jingkeli kini kisang balang kila kena ban banadu ke basdang hi kedai ke jingtiko jong ke sorkar jela ban yang yada yala ke jong ke jela ka ILP kam pada dai hi ka ba prohibit di bulu bulu khang tu Indian citizen lada ulayo permit ulang hey bang mu long hamil kaya pada dai bagimdan ke si bagimdan ka ILP state Telah lagi baik kini ki mengiong kita normal areas, lagi kita ni Bombay ki area Bombay po 60. Kat kini kan flux ni lah tu, kat kini kan flux ni lah tu. Te ladang iong yano ni kuno, ni ham kuno eksorkar, lagi eksorkar India ni eksorkar Meghalaya ni ham kuno ini berah. Nama boleh eksorkar India kamsim male isne yang banong ba kataga jiman tu ketat kimendari sekali kan kesna no sama India kamu yang kata hendak tak mandala lah kalau kami ke CAB fila amud wan pilkemento ho wan tak bawa maksud di area ni exam CAB hadir mengilayo state hadir mengilayo independent dalam mata pisau bapisa semua kami lagi pun terwar mata kalau ni mengilang dia nama ka exemption hiru ketika ini kebetulan ke mengilang digest kawalu sabab Meghalaya ni habis kamu Naru di sana ni bangi la yakhi bandawa ILP ka apni la jong jinge mentang ila offer ni kan mechanism ru hadu mentang 4 dan belum ga ke jisi so amalan tamu ni habi kono ebo asni sarkar baksa ban India kam shimla pen ya ka
interest jong berpa Jepang Meghalaya, kesukaan Meghalaya rupa ignore ni benda of migration not ka influx.